Jest to ثاني بغض خاصة C'était dans la salle Argenteuil. Ah d'accord. الله يا شيخ هو Chevalier sans frappe. هنا باقي تصوص صباحي كيتصل Exact.
دقيقة 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 خلاص بس merci. Il n'y a pas de problème. Merci monsieur. Pas. Il est où? Oui, bien sûr. Amelik. Stylo, c'est un marqueur. Marqueur, ouais. C'est un marqueur. C'est un marqueur. Ah oui. Comme ça, on va pas accéder avec tout en bloc. Non, il n'y a pas d'accès. J'ai mon note. On est Zuflawan, c'est Kraflawan, avec le Fnam Daguerre, et Gad Dioussan. Il y a quand même Gad qui vient de faire les écarts. Voilà, on partage disparaître de la Daguerre. Donc, Assemir, Thammirna, Gimatna, voilà, Tham Daguerre, j'en ai dernier donc, c'est le Farban Qaran, voilà, les instants Habis. Voilà, voilà, c'est un plaisir, c'est un honneur, voilà, pour nous tous, pour tout le monde. Et aussi, donc, il a قدني voilà, نشكرك bien sûr القديش ينس أينك خدم لأنه خلال طاس voilà الأقدار donc voilà quand même je suis très fou ça qui gagne moi pour l'accueil déjà. Voilà. Et pourquoi pas faire un film. Donc voilà. Il me dit Tagir. Donc Youssef il est là. Comme le royaliste à chaque fois. Donc il tient voilà une émission فرحة اللي تديفري surtout le musiqa tout en général. D'ailleurs c'est une salle يتسنى quoi tant يتسنى خاص ودوسينا بالك كتاب زوالوث وانا سنة سك شوف دي 4 عمر مدريس. Voilà. Donc à l'occasion donc maintenant donc à l'occasion le site Yagis Engelo عندنا 14 انتزافي donc أنا أتدينير يوثي j'espère أغلط des titres donc تمزوروث يما أول ثمانيث أول كان أيم سلاب
ومنا دار الحفيظ يفوق يصرفك بريدة قديم إنمي عزيزو أروني تبحاتيو أدينير ياك ذينايا يدغى إلى من يدغى لوكازيون طرش داك نينايا يدغى ذينايا الناس داك مولود ذي الزينيت pour fêter le nouvel an berbère. J'espère. Je sais que on aura soit tasse. Voilà. Donc on y va dire في مشيدنا في الباركور ديال مولود ديال السنتيك كنا قلنا دونك من بعد تفكر كاش يطيح اولينو تعطي الغرا دونك انا غادي مثلا زداك مولود داوتي دار الاولينس ما هاد الفغامات تسقسي من ساعه ما تسقسي مثلا داكي ديال انا دونك تسقسي وميدا يبغى ديال ميديز لا ديال اكني يبغى من بعد جوست انا عندي فرق مثلا حليمه ياكل مثلا فاطمه داوي تاع يدير في التسليس لا سنتنا ثلاثه شوف غادي ندير ذايلا نزداك مولود شنكا دونك تعطي الغرب لا غير الاول مثلا نزداك مولود مثلا فامير فيك الزول في اللاكون الزول في اللاون وبني غالا دفعا كيما اللي حاليا كيما ثان تكرز ذاين صفراحا يا الماء يملي ونازور ذويدي تحملن ذويدي يحمل ذيو تمليلي ثاقي من كوالا شو وي مكاثر ياسر دونك ما تمليل فساد ويثولو ما تمليل تقبايلي في الوراويس ذاين كان يصفرحن ذاين يتكنفوذ ذاين يدقيرن إيوا كنا نزعل زداد عسلامك إيه ولا عزيز فوالا دونك دعنا ينس فرحا عقلي غتوالي هذاك محسوب لن فوالا أسيني إفرحات عسلامة ينس صوفيا سكيرانا هذه نرى إلا قيون شكرا وقران فوالا دونك ثن ملالد ذات ماثل كيرانا كان دونك ياكن تلا السوايع تتقرز كان فوالا فرحة تصيب الله كيراون السلام في مليليين امتي كذاكي أذطقتنت خاطر استمليلي كان من زمرن تنفرو تنمير ثنوي سمحي باسكو شو انتران كامل شو انتران كامل pour le site directement de Zdak qui dimanche on organise la Royal Kabilja c'est pour إسقابيلي ثنا سكراكوني سانا سيدي إزبرا دار داكي بور بوستي سون سيدي أزارهم ديال السوسيونا ماشي لا تيليفزيون ماشي هنا سي ان ليو on a mis les moyens on n'utilise pas la boîte à rythme on utilise un orchestre acoustique bienvenue سكراكوني سانا سيدي on l'invite chaque dimanche la première partie on fait de la musique, voilà, c'est des jammers, ils viennent un peu partout. La deuxième partie, on invite un chanteur qui a un album, qui est posté sur les réseaux sociaux, qui est Rachel Zoran d'Achik Khodr. Voilà. Ça fait plaisir de voir Zdekmoul, c'est un honneur. Mrs. Loua, il a Farhat Mezir Moulad, Mr. Mouteli dans mes montagnes. Voilà. C'est pour partager un moment, de la musique, on remercie en plus le Royal Est qui donne les moyens. Il nous a donné tous les moyens, les lumières, les instruments, les trucs. C'est pour vendre dédicace de son album. Il a l'album de Tesoro.
C'est la maison d'édition, elle est juste à côté, Zulikha. Et deuxième des choses, il faut penser au Zénith. Et la candidature qui est لا قبائليك تخميما كيف قبائليك هنا أعطيكم الساعة سمحتي لي Alors voilà, donc voilà, pour toute dédicace. Juste un بعد العديد اللي استمعنا حليمة ياكل فضلة pour le وكني أرض تبغي سنة عندنا يفدينا ذاك مولود. Un bad Blamentou à Gnoral, voilà, comme chaque dimanche, donc c'est une scène ouverte. Donc on va enchaîner avec l'ouverture de la scène ouverte et comme d'habitude, les inscrits sur le lien ou le site de la Royal Jam, donc ils seront les premiers à passer sur scène. Voilà, donc pour continuer notre rencontre sur la musique. Voilà. شكرا خمسين كده خمسة نعم أرج اسمح لنا حكينا قصب شو كاسي لا ده كده تكيت كما تليفون انت ايش تدير كيلو ناس
Aïmo, il faut organiser des vidéos. Arcade, tu vois, c'est pas vrai. قد تصدموا معنا لا مع السيدة كيف صحيح كان المرتاح وين يخدم من هذه راضي فاهم وين يكون سيدة يفاهم شيء جمال la chaîne à casser les passes. C'est ça. Parce que comme ça va pas. Ah là. Vas-y. Attends, je vois. C'est ça. Ça il sort, je dirais. Voilà. Comme ça, comme ça. On fait le tour. Bah, aide à dessiner. Il faut patienter 2 minutes, c'est pas grave. أنا نص فاشل. Petit mot c'est comme le début là. Voilà, c'est Milan, voilà, Carapace, voilà, on va s'arracher. J'espère que les gens viennent dans le surtout voilà, il y a là comme les élites de découvrir, on dîne à la nuit pour la soirée. Merci. أبابا ميلا أمولو تفضل على بطل ميلا ما تقول عليا كا Attention, c'est passé. Juste حوزة على l'appareil photo. Oui. تنش قافلة.
كان الشيخ. Non, non, il va prendre la parole, c'est bon. أقول كان كيف حمدين وتغنى لنا Merci. صراحة شو ماشية. عم تمشي كاع با بروبليم. كان ريبوندي سير ريبوندي Il a arrêté qui arrive tout seul. الطفل في الشتاء ماذا؟ كيف سميك روفكس؟ أصعب. Vrai Khadmat, une dédicace. Qu'est-ce que ça met quoi? Attends. إلى مثلا ماس فرحات ماشي اللي يزبر هذا البريزونتير. وي وي. ماس السلواي s'il vous plaît. ماس أسلوي نعم فرحات مزيرة ديولا هذا قال لنا دو كدينا ولا أنو ميكرو زوج نووي فرتيكت فرقلال شنا ثمانينوت دقاروش قبايلي فيك سنرناقل وزدك منود سيك مقارنة يحدث من الضوان قبايلي قليلي تويل إلى عبدي القفل سوال قبايلي تنميسي والسيزيك قسمي قبدا dans les années 80 يتسكد لو هذا كان الوين يوغادو يتسك جديد لي شنات قبايليس يونواس نقصر كاك نعتو باش نسافر بيان إنك ينايي ديك كنا إنك يونا مزدك يوكلا دي وكنا تعاون بنادم إنك السوري باليوم هذه السوغة الرئيس توني أدي الصلاة ورجيت سيسلي يون
تسكيتي كتاب مزوث لون معدو السلام نتسان يغيقانا زال يغانا زال يسقباليس ولا دوكنير اسن يزال اسن 12 دي يناير دي الدول دي تنويس اني اللي غاوك دي تشعال واني اللي غتناس تنمير لا ديديكاس كاين سيدي فرحات تصطاس يمي ايرا الدار يشقى ديما يسرمي رمي داكين يوكلني غادي يلي دنا داين يصفرح نطاس داين اير نفود يوكل هذيك كملا هذاك البريد داكين يدبويا هذيك فوق كذا سيدي فرحات سكوت الليل مازال تقبل عليه هذا Ok. C'est une Chiramus.
مخر كان زواد ديال الهانديكابي بابا ايمو Au revoir. Pardon. تفضل عفوا سمحك هيا طريق on va sortir 38 16 16 84 voilà. On laisse le passage une année, vous devez ficher de sa branchée, ça va être merci beaucoup. Merci. Et une sortie de Chine, qui est direct. Ah, mais ça va tourner une année. Live de... Je suis sur le site de SDAC officiel. Photo. Voilà. Ça attention, attention. Super. Allez, on y va, monsieur, c'est qui? اكسسي اكسسي يعني اكبر شيء طبعا في مصلحه تفضل صاحي Merci à tonton. On y va s'il vous plaît. Messieurs. Alors attends. Ah oui, c'est juste parce qu'il y a des gens qui attendent. Elle est bien. Ah merci. الزواق الزواق هدى لا باتري 15% الزواق الزواق لا باتري 15% Ah oui, c'est pas parce qu'il soit moche. Allez, cherche.
Laisse passer s'il vous plaît. Como que nie desse? Feira, até feira. Attention, c'est quelqu'un. Réagissez. On va se gaffer. وناس باصين عنيت عنيت خاطر ساعة الماتريال دايرين ساعة جماعة فريق ما بدي خاصة غير الخسارة اشو ايش توينا قراني ساعه كودا Venez madame. تذكرتم تلونيك تذكرتم ici تلونيك l'amour parce que c'est l'occasion bien sûr c'est bon mesdames comment c'était la photo l'année هدى روح عاودنا ندخل على فوتوي هيا شوف لا بونسا هذه مدام سي c'est bon j'ai mis une dizaine c'est sûr je me dis je vais regarder ان شاء الله بدي اعوز ربي لكن كيف كربين وهون ربي يا اجمل عليه
دعوة السوق ما يما Allez, on y va, merci. Ya, madame. Merci. Il y a des bons tomates. يعدوا معنا ما شو قاعد كنا يعدي On siffle, on laisse passer le passage, messieurs dames. Le dédicace, ça se passe de l'autre côté. Wallah, la dédicace, ça se passe de l'autre côté. On y va, mon ami. Merci beaucoup. Allez, aussi, on avance. On laisse le passage, s'il vous plaît. La dédicace se passe de l'autre côté, la sortie par là. On ne peut pas faire autrement. Regardez comme ça. Ouais, sur le site officiel. Après j'ai ça que je suis là c'est pour faire le Merci, suivant s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci que ça je te fais haut.
Merci. On y va, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. VIP. Est-ce que la photo là? Bon, merci Allez, suivant. On y va, s'il vous plaît.
Une photo. تفيو بريد دار سال والله سمحي صباح حاجات فرنسية هذا ذاك اللي كيبغى يديرو هذا نسمي واش تخدم المولود نديرو كان العربي ذاك كيف العربي ولا نديرو العربي ذاك وكثر خبر الصفة السنارة السلاحو ما نرجوش اقرا رقم شويه الناس ديالو العربي ايه ديرو ناش اسمه قول دينك ما تقول دينك ثم دوكم قم انا اسمع عندك الرئيس العربي كذا يا اجمل عليك لاباس كاع ناس لاباس تشوفيا لاباس كاع لاباس صباح بس un petit mot sur ce Karim. C'est franchement ça nous fait très plaisir et c'est un honneur de باش كتسي والله الناس اللي كلهم ان شاء الله تلي ما كل 12 ديسمبر جونفي عليك اسمعي nouvel an des Zénith et en tous les cas c'est un honneur de ça franchement ça nous fait très plaisir. La billetterie de Royal Est. La billetterie de قلت لها ودات تسولوني منين نعجبوا واحد اللي كاين اللي فيه اللي قورنا voilà donc il faut être là ce jour-là il y a pas de problème à Nice. Merci beaucoup. Oui, il arrive pas. Avec plaisir. Merci. Au plaisir avec vous. Merci. Merci pour votre patience. يعطيكم الصحة. Poster.
نقلي لا فواتشور ساعة دولار. لكن جاي كريم عادي ده انت récupères. Tu passes, il va me les laisser. Il dit que je les posterai à temps. Ça fait que ah oui, t'as quelques mal à voilà, la bonne girafe, même proposition. Regarde, m'a plusieurs. يا منمي عمو في الصدق اش هادي رياضه لا قروش قبايلي اوني دي فالياني سوكاش من اللي يقول هادي مشطح لايف لالبوم ما كيشوف فوق وكورج هذا المولود كيعاون ربي كيجرب بيت قبايلي جو Si, non dico ma la voto. Non dico ma la voto. Sciai. Non si 15 minutes c'est où كذا كذا. J'arrête après dîner. Voilà, ça fait plusieurs. Dieu. إذا سكت زلخة. Oui. On est là, il faut aller. Azul, un petit mot Fstek. On est en direct sur sa page. ولدنا دوال اش دينا وين ضغط قبايلي اول دي مليلي ساكين مولود يحوج افوي يعني نكون غورنا moi c'est mon copain d'enfance c'est quelqu'un qui a dit mais je te dis c'est qui allez va les gars كيس بسلايت القبايلي كيس ثلاث القبايلي ايلاس دونك القبايلي خاص يدرب تنبيه un mot Fstek. Un mot Fstek. 50 ans voilà صديق كزلالي لا شوف راح ابر غبار جسمي Merci beaucoup. Au suivant, s'il vous plaît. Il y a madame. Madame. Azul. Azul. Un petit mot Fstek. Un petit mot Fstek. شادين هذا Fstek. بس كاينه في يدك واش شادني هاي لا تقول ولا ديك الغش
الشاركي شكرا. Bien sûr. تخسري لك ما تدخل تعاود طيب مو شوي اجل يا اخي تعدي ذولا غنيي دقائق دقائق والصغيرة والبنت الصغيرة البنت الصغيرة ولا تمكوان إلا قدروا تضم الواحد وسمير غالا وش الخراب دقيقة فاضل لكن قصدك انت سافرت معاك بيحيى قصدك هي لاباري اموس مازالك حضري قيمة النية يا سير هي تاجر كنكة Messieurs, c'est lequel les photos parce qu'on a un petit concert le dernier. C'est bon. Pour les photos, messieurs, ce sera après l'année. C'est encore des albums. Thank you.
Messieurs, les photos, ce sera après la nettoie. Tu peux commencer jusqu'à 4 minutes, je suis à non, c'est 4. Eh messieurs, les photos, ce sera après la net ou neuf. Si elle décide de faire la moulage, comme ça on avance. Ça c'est quelque chose de plastique. 3 personnes allez. C'est qui décide après Et alors, c'est la dernière? Zouer Sidori. Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est toi, alors. Mais c'est pas le CD, qui t'a laissé cet nombre de vitres. Parce que tu vas faire tout un effort pour l'ouvrir. C'est pas de l'idée, d'après mon idée. Oui, je vais quitter. Alors, donne-lui CD alors. Non, donne-lui CD. Tu vas capitaliser, ça y est. Des choses qu'on ne peut pas éviter. Comme dans toutes les langues d'ailleurs. Allez. Tu peux annoncer le truc. C'est bon, tout le monde a eu son CD. Mais c'est avec machine avec. Bon, ok, il est au Mazel pour les dédicaces. Allez, غير الشيطان حيوكلي انا عديت البروغرام نظام. On fasse une pause avant. La race sera mieux dédicacée. D'accord. Ok, d'accord. Allô? Oui. Tu peux pas est-ce que tu vas dommage, emmène-moi quelques-uns. Je sais pas, je te rappelle tout à l'heure, j'ai une grande dédicace à ce midi, je t'appelle, je te fais un message. Bon, demain. Ok, d'accord, je t'appelle. خمس دقايق فوتو
انا كدا في الماء وقشيشه كاع هادي دابا Voilà, donc à l'occasion, je tiens à vous annoncer que la billetterie pour le Zénith du 2 janvier à l'occasion donc la billetterie un billet moins cher que voilà, le prévu le jour même ou sur le voilà, c'est 25 € au lieu de 35. Voilà, pour l'achat de billets pour le Zénith. Donc on y va aller faire ça s'aguer avec la خير des moins cher, 10 € de réduction. زاد ما ثبت صورتين يقرا Donc, je vous demande, voilà, Bello, mais qui est l'animal qui a quand même, la moitié de chouette de fier, pour libérer en fait la vue et la scène. Donc, parce que maintenant, c'est donc il fallait les dédications. Mais ça, il y a quand même bien sûr. أشو ترى أنا عندي أروتمتنا فضمة دويوز تسافيل مثلا ذاك مولود أتيلي دغا كمان سري ديسيس كان كسر فاينس أنا بيان سور سيدا أروتمتنا حليمة مع أخ الخال ودارس دونك انت ديالنا بالك واحد الناس اللي سنه ستة دوان ادوتي الطوش اللي رانا 8 € وصرا غدا يديروا ديالو تنغروا تبعنا فضله لاون صافي يسون ساكن مياد ثمية ثاكي ثمية صدق مولود فوالا من دي زامبران كنحمية تصداس اسلك مالو ماش طول طول حمية تخطرطاس كي نلقى ربي خير ان شاء الله تمولثنا فرحة يفيدنا ياك ذاكيا ساكيا ثمية تاع الزينات 2 جونفيي اصلا شهر يقع زين يا خطر شياي اخو صدق مولود هذا غني كيما كنغناو فيه واحد معليش ذوق لظظ الغربة تموت وما يا خمي خلاق تمسو سماك يموت الصوت تمشكت غقوين اللان يفوق صربك انت بور اي تبين في بصلان يفوق صربك انت بور اي تبين في بصلان نضحد نوقد ما نقيم ما كن نوقد ما يلا نروح سد اللي غدي يبان ونقيم قزب يكون الروح ذي الغرض يدنزقي وحكيم وين نحمل ورثاغي الشوح نقرد نكتاب نتخمم هيا كنيس نخدم الفوح ما تبضى نسورن او زمرنا ذيك الحشيش اثقيش تامي وذشن فوق تتموشوها يا قشيش انهمل سنقلي ظنها تغديفا وحريش خسك عياني فدن
تبي الصبح معليش الزاري غوال ينغل الزاري غرقمات ذا سميري هي وين تشوف غال عقل هي ونات ذا غيضيع هي وناس جديد النروال هي وين تصعب النومي هي وين دايني قساد الشغل مقاري وفدايني الغلة تماسدي غي غثن انك وذاس حضر غراء هيلا وسويلا مدن انك ورثت بدي الغراء يربحن يا قبيلي الذنون ذيل الجوامع ذا الشرادي ياخذ ميوان مرايلي بغم عشرة أمس المدام وغرقز أمي قاد اللي قد شل فرحنا كسام دسين غاز ثمسني ذوين النضال فعرب ثورس تجي العاز دي محباس ذب ولا غل زرالك سيفنا يفتاس مثل تبيبي يقرب فوق الأرض أسرف يا رزاف الباطل في ذتون نسي دفع ثوني تصعب في الفحل وانتو في غادي يسيما هذي يسيا حصل فولا صال ثغالر كل ذا ماذا ورومين غير تبدل عندك الثاغذم في التواع ورفض الغربة ثمور وامك يا خمي خدام تمس السماك يموت الصوت تمشكل غد بين اللام يفوق صرابك انت بوث حيث بيرني بالصلاة يفوق صرابك انت بوث حيث بيرن في الصلاة Allez. 1, 2. Anouish. Mimoud. Mimoud. Dans le bouquin. Mademoiselle, laisse-le. Excusez-moi. Mimoud. Non, c'est en face, le bouquin. Pardon. اي سميت القهوه اللي فيك
كومبليان ديال معليش Je suis tellement mec au khara. On a vu à quel point ça se passe de fraction. J'aime de pas la priorité que ça fait à l'islam. خلاص تشيك شاري. شاري قرضي. خلاص. On y va. C'est bon. Vas-y. تفوق تفسود تورث الصمايم تكاود مور تقرون في سفر تفوق تفسود تورث الصمايم تكاود مور تقرون في سفر ويبون توصل بيرجو حربتهم كل شيء تفوت يوم قرار شطار ويبون توصل بيرجو حربتهم تكاود مور يوم قرار شطار
Un mot. Un mot. تنمير في فالمنا تنمير في حليمنا أقشيشة قالوا من داير أقشيشة كذا أنا فهم كلي لا نكون وين أوليني تنمير في الولية كلهم تنمير تاع في القدر إيدي سلام السلامة مازالوا السنة عزدات مازال الخير عزدات تنمير في الوليد وسام أوليني غابا كنبقى راهي التيكت سكوت اللام رويالست قبيلي داتيلي وقبل تنمير الملك تنمير في وخامدي رويالست يوهنا ساكن تجمعات القبايل سلامة مازال الجوجاك مازال تجمع يركزل تسولاوين يوكلالن ذا مكان داغن ايف كنازل امام ايف زورين امام ايدلس امام ايف قبايلي تنمير ثنو الحاجة على ليبيا كل الزينيت يفو بروفيتي تاعهم ليبيين وانت تو تسويت لاكيني لي سيدي نزدك مولود ديال رويالست تطلعني وين اخي تاكم ذاكي ديال رويالست ما ليبيي 25 اورو au lieu de 35 اخي ذاكي ديال رويالست بروفيتي لي بلاص نون قبل janvier. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Il y a une deuxième partie, il y a une jam dédiée à Zdek Mouloud. Vous allez regarder la chanson Zdek Mouloud. Il y a un orchestre derrière. Et ça sera un grand plaisir. On va rester avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va marquer une petite pause, on va libérer cet espace, surtout la scène qu'on a mise en place du matériel pour la suite de la soirée. Donc les noués, كوني معنا بيستعبون معنا تفتحوا الحليبة اللي فيديو نلبسوا حاجة le temps de la scène pour les jameurs. Donc la suite du programme, c'est la scène ouverte. Voilà, à partir de 18h30. Donc on y va à dernière de cette l'occasion. Il y a tout ce qu'il faut comme instrument et comme musicien. Donc sur le terrain, ça va faire. Oui, c'est une chanson de sinon donc on va respecter le principe des esprits sur la page de la Royale. On visuel d'ici. Ça va? Non. Ah, ça va? Ah, voilà. هذيك ما هواكي ده اه وي الباساج
Moi, حكم على فوتو. Allez, Zo. ما تحبسها. Pardon, excusez-moi, il faut bien que إذا طلع شو هذا اللي يسوي يستعرفوا شوية يعني هاي كان الموسم نعرف هيك Merci. Allez. On y va, s'il vous plaît, on laisse la place. يعطيكم الصحة. الدرع كان رجال أربع سعديدي الدرع كان رجال هذا هو اللي اسمه يعني كاينه هذا عاد تعدي ظهر شي مساودين كاينه حريه ينطق من اسمك؟ مساودين كاينه لكن سيجن فاسيجن عبار جيني دن مدينة وبليجي أبا برجون أتفرج ترنو ضوي قالا أزوج لك مونوفيل Sem cuidado, sabe? Tenta sua. Aqui não passou.
إلا كلش لا نسيت إلا ليبيا. سمعنا عداد ديك